Reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Nk'ibisanzwe ni wa mwanya wa update muri showbiz cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yamaze kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ibaruwa ikubiyemo imbabazi yahaye Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fata ku mavuta. The Ben yashinjaga kumuharabika mu bihe bitandukanye akamubuza amahwemo yisunze umuyoboro we wa YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga akoresha. So The Ben ni ibaruwa yandikiye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro agaragaza ko yatanze imbabazi kuri Fata ku mavuta. Iyi baruwa igomba gushyikirizwa umunyamategeko we witwa Fatikaramu Jean Pierre akayifashisha mu bujurire mu gihe umukiriya we yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. So iyi baruwa The Ben yanditse kandi igomba gushyirwa muri system umunyamategeko akayifashisha nk'ikimenyetso cy'uko umwe mu barega Fata ku mavuta yatanze imbabazi. The Ben afatwa nka kizigenza muri uru rubanza nubwo harimo n'abandi batanze birego bagaragaza ko Fata ku mavuta yagiye abaharabika mu bihe bitandukanye binyuze mu biganiro yakoraga ku rubuga rwa YouTube rwa CDTV ndetse no ku rubuga rwe rwa X. Iyi baruwa The Ben yanditse ku itariki 5 Ugushyingo 2024 mbere yuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufata umwanzuro kuri uyu wa 6 Ugushyingo 2024. Muri iyi baruwa ye The Ben agaragazamo imyirondoro ye irimo aho abarizwa muri iki gihe maze akabwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ati: nandikiye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mbamenyesha ko nanze imbabazi ku makosa Fata ku mavuta yankoreye, nkaba nsaba ko Sengabo Jean Bosco we Fata ku mavuta yarekurwa. Ayo ni amagambo The Ben yanditse muri iyi baruwa. Iyi baruwa kandi yashyizweho umukono na Notaire David. The Ben yari yatanze ibirego biri muri dosiye. Icyambere yagitanze tariki 7 Ukuboza 2024 agishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kukimihurura. Yavuze ko Fata ku mavuta yifashishije urubuga rwe rwa X ndetse n'umuyoboro we wa YouTube CDTV Rwanda yanyujijeho ibiganiro n'inyandiko biharabika The Ben. Yavuze ko ibiganiro yabikoze mu bihe bitandukanye kandi hose agamije guharabika The Ben. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko bashingiye ku byo Fata ku mavuta yagiye avuga kuri The Ben, twasanze yaragiye akoresha amagambo mabi agize ibyaha kandi ubugenzacyaha bwasanze ibyo byaha bidakorerwa The Ben gusa ahubwo basanze hari n'abandi yibasira barimo nka Meddy, Bahati, Makaca biyemeza kumukurikirana. So iperereza ryagaragaje ko Fata ku mavuta yagiye akora ibiganiro byinshi kuri The Ben birimo ikiganiro cyagarutse ku bukwe bwe kigamije kubusenya, avuga ko atazi kuririmba. Ikiganiro yavuze ko The Ben yabuze amafaranga y'inkwano. Ikiganiro yavuzemo The Ben ko yambara chaîne y'amabati n'ibindi bitandukanye yagiye amuvugaho. Ngira ngo ni isaga nyinshi zagiye zigaruka kuri The Ben cyane bishyushykwemo n'uyifata ku mavuta. So nk'uko mubyumva rero The Ben we nk'ubusanzwe nta mutima mubi yigirira. Yamaze kwandikira nyine urukiko ko
ari gutanga imbabazi kuri fata ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco ariwe fata ku mavuta. Ni mu gihe ubwo fata ku mavuta aba yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ibimenyetso bikiri gukusanywa neza. Reka turebe ko iyi baruwa rero izifashishwa, hanyuma fata ku mavuta akaba yahabwa imbabazi akagaruka mu buzima busanzwe. So guys, tubashimiye ko mubana natwe. Ayo niyo makuru yaragizwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye naho ubutaha mu zindi nkuru. Bye.